Alright, wena mixer Voice FM kasi loko kesiya so indlela yo yaleyo kenseswi neri kama hungo la mayane yamsaba lama inga rumerwa kwaona kwa studio 2 kasi loko kesiya so wena mixer Voice FM DJ Amfrey na itabaye kare ikangoma kuika awraliwane ingeleka yona ya bombere kai ko round number 2 kona kwa wadini ta Voice FM tani lesi ingame chemisa sono leso raita mieno ekona dindle to de to anta Voice FM ka sobrana monta ka wona wala nanje kasi loko kesiya so nerwani sobre radio lady na mama skoda bona bala dindle ta Voice FM. Ya, tadi lagu macam sini kumasa saya ingat bukan berdesi rare, eka baru kesana mau kus kakak ya kan, sa mau kesana kai, mama ya bela mangan mangu ya awal ya kan tadi lagu macam sini muku, ya aku bila awal ya mau minta kamu yang tanda ini kata, ya via ya awal ya mau bila awal ya kan ya kasi wala mingi sura mina tani lo gutse bisile bigi warme ko inga sura na muncha hitaba yinga muyen ko kala hati ninda na bahashi ina singa ro fikile he wala ngari lo au thamerile ngari lo uyingiserile ne ibe nge hande ka kuba ijakari ibe ngena shaka ngamo emakeni ya siko la namunye amkela la kama nanda afternoon drive show nombo zako emali kusuka kwi ni kesa amkela yoga Kisah FM. Kasi talawa kutiwa le sobre kasi korana mo ka bla bla na mane kusuka kwini ndaw ya kona ka Kami bakelo Oscar Makam kusuka kama bambe. Okay, poti Oscar akesa sunene kuba may enzerine dindle ta Voice FM kana ko mna dinada afternoon drive show la ba kutiwa le sobre tarenzo korangwina ra somnanda kasi chikamuka bingo vimenzela le sobre mwina te magale to ne tabunanga meti discovery na bona meti sungleri Na lembra ko na kete. Bara sa malemenda miana ya 2007 na bala. Ya. Kasi labo ikari lantisa suka lembeleri ya 2007 kukonza ifika eka lembeleri ingele karona le ruane ra 2025 mingambe na kan bangingani Lenga ya release lembeleri ruane ya 15. Ya, pwede basi. Loko kaja vanangala jona swi teka general ya Xigasa kumbe Xitsonga se i cile xi nga eka ku ri n'wina mi teka general liwa. Ni vone nga ri Xigasa xi le ku loveni. So loko swi antswa mina ni khomelela kwala. Hikuva ni rhandza music wa Mashobe muda kusuka le ndzhaku. Yeah. Yes, yeah, kasi really, I up to so far mina 15 wa the albums. So loko kusika le ndzhaku le ko mi ndzela ko ivan mani vanhu lava am kami tirhisana na vona ko kusuka le ka album number 1 ku ta fika ka the recent one. Okay, 1 na 2 ni chai Tokoto Studio under some na Sol Makam. Okay. Number 3 ni Trana Tingante Matebola. From number 4 kufika la ngako. yeah Ena Red Boy Mchanga. Ya, se i man lo anga mhlohlotela ngopfu kona ka gondzo lero. Ni hlohlotela ngopfu hi music wa Mashobe muda. okay ya si twala kahle swinene kasi kuna risimu leri ngene rona la n'wana nga thwa kahle loko swi nambu loko hi karhi hi yingisela ka risimu leriwani kuna message wukulu swinene lowu hi kombisaka leswaku ri n'wanuna u humesa mali loko a ri mutini kambe mi nga vhe mi endzela switsongonyana hi risimu leriwa ta ku ri n'wina entiyiso n'wina mi humile mi vuya na maplastiki kumbe lan'wani mo vulavula hi swin'wanyana leswi mi nga tshama mi swi twa kumbe swi lumutela mihleketi ta n'wina a humesa risimu ro fana leri Ntelo ku langutisa ni kuma ku vavasati a va swi lavi ku xaveka gross. okay Hikuva ani loko mu humesi mali maybe leyiwani yo karhi va rhandza ngopfu ku nghena laha na laha va kha va ringanisa ti-price va heta va kuma cinci so a va swi lavi ku mi ya xava hi n'wexe. Ya, loko ka la vutisa vunangelo bya n'wina i molorha kumbe mo tsala tinghoma loko mi lorile mi fika mi tsala kumbe mo hlangana munhu loyi na ka vulavula swin'wanyana ivi mi swi teka mi ya swi tsala. A ni lori mi nge mi yimbeli ni ku na lora Yeah. a ni lori tinghoma na tsala. Se loko hi langutile kokwala ka gondzo leri n'wina mi nga decide kwa mi teka rona hi tihi ti-challenges leti mi hlanganaka na tona hi masiku hinkwawo?
ti-challenges leti nga tala hi tetiya ta ku loko ngoma yi fika yi hlangana na n'wina mi ku na mbifa letin'wanyana ya ti-challenge ka mina okay a hi leswiya swa ku ri mi khumbini n'wina mi ri na mi bifa. Alright, loko ma ha ri kwalano a hi languteni ka album leyiwani ya Mulahli wa Nkava ku na ti-track ta ku ringana 13 then loko ku ri na ti-track ta ku ringana 13 ku na last track yi nga thyiwa ku bonus track ka risimu leriwani loko mi ya ri release kumbexana mi ya ri endla a mi languteli swilo swa ku fana na yini endzhaku ka rona loko se ri ta va ri humile? Yaleyo yo va ngoma nje as hi nga bonus track a yi nga ri phati ya okay loko ha ri ka yo yaleyo vanhu va ku tala a ni ma swi tata ku ri vanhu va kombetela ene vanhu va ti vulavulela va ti pimapimela va kombisa ta ku ri risimu ra ku fana leri swi nga endleka ri karhi ya ka munhu wo karhi se loko swi ya fika ka n'wina n'wina swi ni khomi njhani swi ku fana leswi? loko ku ri hi ku vona va ri vona ri ya ndhawini yo karhi swi vula ku va ri yisa ka ndhawu ya right swi ni endla nchumu yi eka ndhawu ya right loyi tintangu ti n'wi ringanaka ra hisa dyambu leriwani loko mo n'wi tshikisa tintangu munhu a huma marikubye hansi ka milenge mi ta va mi ri rhongo ambala ya Hey, yeah, swi le ku tweni ka tele swi le ku nandzikeni. Wena mixer wa Isar FM 0715700657 va yi karhi rhumela kona swivutiso leswin'wana i lavaka ku swi tiva kusukela ka both Oscar Makamu kona kwalawani tindlu ta wa xa Isar FM kumbe i lava ku vulavula na vona i wexe i va ka yi rhumela kona kwalawani kasi a hi languteni laha loko ni kha ni twa tinsimu ta vona kusuka le ndzhaku leyi ku nga ri album ya sweswi loko ni kha ni yingisela ku na beki laya beki xa kokwani swi na ntiyiso ku kokwani le kaya leyi a va ri na beki kumbe n'wina ku va creativity yi nga kona a miehleketweni? ko va creativity nje a ku zangi ku nga va na nchumu wolowo loko hi nghena hala vo Kruger hi tshama hi rindziwile ku hayi a xi kona okay hayi swi le ku tweni kahle wa swi twa na mixer wa Isar FM ku ta ku ri beki xa kokwani hayi ko va tinsimu nje a ko va swilo leswi nge le ku humeleleni kusuka laha handle kumbe kusuka kwala mugangeni kumbe kusuka kwalaya kaya lesese wena msero mina harikala ka nongonoko i mnandinandi afternoon dapsha u le ku sweni kubhizi ku le ku hiseni laha a studio eka ndzeni wa siku ra namuntlha loko ku ri xivutiso u nga chavi ku u bela riqingho eka nomboro 071 57000657 kumbe u nghena halaya ka Facebook page ya hina u ya le ka comment section u fika u andlala kahle matidyelo ma wena ivi na loko ku ve u na swin'wana u tsakelaka ku va u swi vutisa muyeni wa hina eka siku ra namuntlha endla tano wena mingiseri wa mina hinkwaswo hi ta swi hundzisa hina hi swi fikisela le ka muyeni wa hina lava nga ta ku hlamula vona hi xiviri ya kasi loko ku ya la ku tshela yona album leyiwani na swichachana swi ka kona laha i mani loyi a nga chayi swona and then na voice and twa ku na voice ya xisati laya ku ri mi yi tirha na vomani ni ta rhanga hi ku rhanga ka voice ya xisati lava yimbelelaka nhova ka hina i Mana Sihlangi okay ni yi tirha na Redboy Mchangana Makuwa Hlovo okay na Xindeni Witness Nteli ivi ku va na muchayi wa katara ku nga Xingala Abel Chauke okay ni kombela mi ndzela n'wina loko mi tirha na mani ve le kaya ka swo fana na swa vunanga byebyi mi tlangaka byona swi mi olovela ku fika kwihi kumbe swi mi tikela ku fika kwihi loko mi ri na vona a studio? A ku zi ku tika nchumu swi ni olovela ku tlula no dya vuswa a hi mhaka ya kahle swinene a hi lava ku tiva leswaku n'wina loko mi ri na mali ve le kaya i ncini lexi xi mi tikelaka kumbe swi mi olovela ku fika kwihi kasi wena mixer wa Isar FM 0715700657 teto tilayini ti pfuriwile kasi amukela la moyeni mi le moyeni alright ke swi tika ku va ku ri na swin'wana swi nga nghenelela kasi hi ta va karhi ya mahlweni hi nga va ka hi rhumela 0715700657 i nambara leyi hi fanele ku va hi karhi hi hlangana ka yona na n'wina kasi ku na album number 11 okay ka album number 11 yi thyiwe kahleni ku Vinyi va Sirha yeah loko hi karhi hi langutisa risimu leri ra Vinyi va Sirha ri kombisa
hi ku ya hi matihlo yo langutisa yi kombisa kahle ta ku ri hi xave xitandi lexi xi nga na sirha vinyi va sirha va ta ku a ku hlakuleni kasi hi vuenti hi lava ku tiva ku swi nga va swi ka swi mina yini kumbe swi vula yini layani hileswaku ri ni teki munhu loyi a nga na n'wana aka vukati bya yena bya khale a nga humangi okay va ha ri busy na baby date va ta vona n'wana ende ku vona n'wana ni nga ri na problem naswona nkingha yeliya ya ku va famba va vuya mundzuku okay Ya ve, le que guarda. Alright, ke ti pfulekile hi ndlela yo yeleyo amukela la moyeni i Star FM hello mi njhani mpfhuka na Aye njhani? ma yi twa okay Ya ku lava nga vona ku na huwanyana. ya swi tikomba ku ri na wanyana switsongo kasi hi ta hi tlhelela ka vona hi ndlela leyiwani a hi va tekeni nakambe hi vona leswaku ri kahle ku endleka yini ka siku ri namuntlha laha va nga yi hupi mwana Mi le moyeni ka Star FM? Aye njhani? Hello minjhani? Aye minjhani? Hello. Va nga ku na Kuna wasi. swi endla ku hi nga kumana ku se va ngheni ya hi ka leyiwani yo Lava ni langutile hala eka Facebook page ya hina ku na xivutiso kusuka eka miyingiseri. Miyingiseri i Victor Mangwe ka Mpagani. A ku xivutiso xa mina hi lexi. Xana va swi kotisa ku yini ku va va nga vuyiseli marito eka tinsimu ta vona leswi tsandzaka tinqambi tin'wana? a ni swi tivi ku ni fanele xi hlamula njhani ni tolovele ku loko ni endla nghoma ya yi va na introduction body na conclusion so sweswo hinkwaswo swi endla ku ni nga swi koti ku vuyela ndzhaku ya loko hi la vutisa kona laha ka tinsimu leti n'wina letiwa mi swi kotisa ku yini ku teka risimu rin'we mi karhi mi ri pakapaka mi fika ku lawani se ku nga risimu ro fana na nghena studio ve ni tlhela ri yingisela kahle ri ya ka vayingiseri ka va ri twa ri ri kahle swona swi ngo va swi ni tekelanyana nkarhinyana ku swi endla because na tsala ku ringana kanharhu ri heta ri huma ri va risimu rin'we Kasi ivi loko hi langutise ka matirhiselo ya ririmi kumbe language ni twa lama ni yingiseri a ku hi swihi swigaririmi leswi eka swigaririmi leswi mi swi tirhisaka n'wina loko mi kha mi yimbelela tinsimu ta n'wina mi swi kuma ka dictionary kumbe hi sweswiya swa ku hi leswi ririmi mi ri tivisaka swona kumbe ku na dictionary yo karhi leyi mi yi tirhisaka ku va mi kha mi chuza swigaririmi? a ni na dictionary leyi ni chuzaka yona ku va hi ku loko ni ri ka nghoma yo karhi swin'wanyana swo titela hi ndlela leswi nga tshamisa xiswona a hi leswi ni ya ku ni ya swi endla kun'wanyana ya se a hi langutela ku na swiganga leswi mi hlanganaka na swona laha ka vuyimbeleri ku nga va ku ri hala ka tigigiri kwalomu ya switejini kumbe ku laha kaya kwalaha gangeni ra mi tshamaka ka rona va swi kota ku va swi kota ku mi tsakisa ku va ka cha tin'wana ta n'wina and then kumbe ku laha tigigeni va marhambaka ku chaya tinghoma ma swi ni tsakisa ngopfu loko ku ri ku a swi ni ngheniselanga nchumu mo tichalo mi lo tichaya ku ri kumbe yo rhayita hambi le ku streamini ma swi ni ngheniseli nchumu sweswo so mara a ni tivi va tikuma kwihi seketelo wa kona swinene a tikweni alright ke ku na miyingiseri lani nga va ya nghena a kombisaka leswaku ri album leyiwa ya n'wina yi mi tekele nkarhi wa ku leha ku fika kwini ku va mi endla yi hetiseka loko ni ku ni hetini album I think maybe 2 weeks lowu nga vuxisi okay loko mi ni heta ntirho wa mina i Star FM hello hi pfukile mi njhani na hi pfukile hi pfuxela n'wina n'wana no yi uploada
A ku na lexi ni nga xi tirhisa n'wana mali. Okay. Alright. Xa mina ku loko ni fika studio ni yimbelela producer yi landza mina. Alright. Ivi hi kota ku recorda loko se hi hete ku tlanga. Okay. Se mi kombela mi ni hundzisa la Yeah. loko se mi ta ku n'wina mi riche milestone ka gondzo leri mi nga ri teka kumbe se mi fike a vugimamusi hi loko mi ta va mi fikeleli A ni swi tivi ku ni ta ku hi loko ni fikelelini cause ni ngo tshika no swi vula ivi ni swi fikelela mundzuku swi vula ku ni ta va se. So hayi as long na ha ri ku hanyeni ni ta ya mahlweni ni humesa ku ni ta ku ni right loko ni fikelelini hayi ni ta mi yambela. Okay. Yeah. Ku na un'wanyana lani wa ni mixer na yena a nghenaka kasi a mamukela la ka SRFM lo. Epfumeleni njhani? Ya. Okay. Yeah. Shade din nan. Ni sungula ku hlamula ni. Okay. Yeah. Ti-question leti va lava ku ti yingisela amoyeni mi va mi nga mi hlamula tanihileswi va nga vutisisa hi swona. Okay, ni ta rhanga hi lexa xo sungula xa ku va ni tlanga music wa tikatara ku nga ri music lowu va nga ku tlangeni lavan'wana masiku lawa. Okay. I ku ni langusini kuma ku ri music wa tikatara a wu hundzeriwi. Alright. Hambi mo ha tlanga album ya Maswebe mu dayini na namuntlha mi ta yi enjoy. Hi lexi endlaka ku ni ala ni tshame kwalaya i mhaka yeleyo. Loko ni ta ka ximhaka ya beef ni Yeah. beef ya ava cause mi kuma ku ri na vanhu lava mi rhandzaka mi ri vambirhi so laha mi ri un'wana na un'wana a voni ya yena ndlela ya Yeah. a ni tivi loko ku ri ku ni kumeka ni yi hlamuli kahle. Yeah, okay. Alright, ke wena mixer right sara FM lo ke so ndlela yo a tsutsumeni ha ri na vona ku ri wani a wu famba mara a tsutsumeni ri ra nyoka ya langutisa leswaku ri eka a foko black awara yona leyiwani ya mune va hi kombeleni kahle ku nga ta mahungu kasi hi mina na wena ni ri yini a hi fambeni hi ndza kun'wana ku tala. La ku cheka ka n'wina na ku vutisa eka n'wina ku xana Oscar Makamu wa endla beef na tiko tinsimu leti a ti endlaka a ku leyi i beef leyi hambiloko a nga byelaka vanhu kambe wa endla beef na lexi a lava ku xi tiva eka siku ra namuntlha nkese va a xivisa loko ri kombela Ni hlamula. Yeah. Hi xexo xivutiso xi lavaka munhu. Okay. A ndzi se tshama ni endla beef. Okay. Ko va hi ku loko mi yingisela mi twa i nga ri i beef. Yeah. Kwa lexi ni nga mi endlaku xona cause mi twa i nga ri ni mi beefini a ndzi se tshama ni tlanga beef. Okay. Yeah.
isasona mingiselo mina harukala kanongonoko imnandi nangi afternoon rap show ekanjengale wasikona namuhla wasita nanongonoko ne kule kunandiheni mnandihinikulawona kasi loko unasivutiso ungasilumela hala ya ka Facebook page ya hina ya Isar FM ubuyeleke comment section ufika ontela kahle matitweni ma wena uswikonkomisa eka myeni wa hina eka siku ra namuntlha kumbe u nga hi rhumela na wona nkandziyiso luwa wa wena wa rito u make sure ku voice note ya wena yi nga lehi leswiya za ku tlula mpimo ne ivi ka nomboro 071 57000657 kokwala tindlela ta vuhaxi ta Isar FM ya tanihileswi ku nge ku na nkandziyiso moya na ka heteka yona okay ile ya tsumeni ya twa leswi nga umangeni ICR FM mo hi xeweta na nsimu tlhela hi byela ku ri hayi yi yimbelela swilo swa ku xonga swinene so xivutiso xa mina i ku swigaririmi leswi va swi tirhisaka na Xitsonga leswi va swi tirhisaka swa ku tika xi tlhela xi hlantsweka va swi dyondza ka dictionary ya ka mani ke a va hi byeli nyana kwalani mi hlangana na hosinkulu Hlenga Nhlanekile inkomu. okay yeah loko ni langutisa ni mali yayilana liyani okay leswi mbizo nga va hlambiki vahlambekini kasi okay yin'wanyana ni yi nga rhumeriwa na yona swi tikomba i nga ri na yo yi ta ka n'wina ni okay a hi tiki Rimbaxi mina na xigaravito ni rhandza ku tirhisa nqambi ya hina leyi nga hitekela namuntlha exitichini xa hina xa xirhando mina na swivutiso no lava ku va khensa no lava ku khensa nqambi ya hina hi vunanga leswi va endlaka byona na ku va namuntlha va tivi ka n'waxinyamana hambi va ta hete hi kona ku hala ka va matsongo va xivotana va hlomani va ka fika va kuma ku ri va tsakani vamkhensa na khensa swinene a swi talangi munhu a khensiwa hanya na khensa mara veri nga vini hlangana tsakana ku ma tsakana a ri kaya mani a vuongoleni ka mani kasi okay a hi languteni van'wanyana nwana veri me noya veri mina noya noyo zala vomoyozela volo ku va na spelling error la va ku ri va moyozela ka album ene yaba i tiyisela ngoveni ka guwela phela ni vaviseki ngopfu hi tirhelo ra macheleni kumbe hi tlhelo ra macheleni hey ya se veri va moyozela va khensa swinene ka album ya n'wina hey ya swi endla na khensa kasi loko ni langutile hala wani ka Facebook page ya hina ku na xin'wana xivutiso xi sukaka ka miyingiseli Okay. i Chaps Nzimbamos a ku u xi kongomisa eka artist ya hina ka siku ra namuntlha a ku xana mi nga swi kota ku va mi feature Solly Makamo tanihi ku navela ka hina ti-fans ta n'wina na ku navela ku nga heliko a ni na kona ku navela koko mina okay a ni na kona no ka ni nga tivi sweswi ku nga ku navela ka ti-fans mara mina hi nexe a ni na kona okay loko a ri kwalaho hi lexi wa xivutiso ehenhla ka lexo loko a ni ri yena loyi a vutisile a ni ta ku ri hikokwalaho ka yini tanihi valandzeri va n'wina hi lava ku tiva ku why ni ku amina ko ku navela kwalaho ni vutisela loyi a hi mina no ka ni nga swi navi ko va ku loko mi languta xilo mi xi vonela kule okay nkarhi wun'wana xi kahle so hi ku ya hi mina yeah a ni swi naveli ya twala swinene ya twala swinene kasi loko ni nga langutisa lano i kona Victor Mongwe Phagani a ku ri hensini endlani live okay va kombisa leswaku a va lava ku mi vona live eka page ra n'wina lavawani va tlhela va kombisa leswaku va hlamulekile ka swin'wana swa swivutiso ri live page okay ntshembo leswaku a hi na vona va le ku swi voneni ke loko ri va tlhela va kombisa leswaku va hlamulekile eka swivutiso leswiya van'wanyana va ri vutiseni leswi na va lava ku vutisa swona okay loko ni kha ni langutisa ku na van'wanyana vona va nga rhumelelaniwa a va lava ku tiva kusuka eka n'wina
swi ni lahlekerile loko ni swi kumile ni ya vuya na swona. Okay. Ya, okay, ku na xin'wana xivutiso laha xi sukaka ndhuna Churchill Maluleke. Loko a ye vahaxi ya suma kwalaha Zerasti, xivutiso xa mina hi lexi. Va ri role model ya n'wina Magama i mani? Xana loko hi sungula a va nga ri na hina. Ya. Ya ni tshemba tano la Role model ya mina i Machado Moto. Sweswi leyi nga sala hi min'wini. Yeah. I'm sure va ta va ri vuyingiseli, va ta va ri straight. Kasi Victor Mongwe a vuye na xin'wana xivutiso la vanhu va ku ri xana va swi kotisa ku yini ku va va nga vuyiseli marito a ni tshemba leswaku na leyiwani yi fana na tin'wana leti mi nga vuyisiwa swona. Alright ke kusuka ka mina n'wina sweswiwani loko ho mi ya ku tirheni hi nga ha katsi lavaya van'wana mi nga tirha na vona sweswiwani va ku ri hi leyiwani beat yi kona yi ready yi lava ku kandziyisiwa. I mani artist leyi mi twa ku onge loko mi kuma yona sweswiwani ka risimu lero mi nga va mi bela ya a mi navela kona? Xo sungula hi leswiya swa ku loko mi fanele mi feature munhu, okay, hi nghoma leyi yi fika ku yi tsandza ivi mi decide ni ku okay la ni ta hoxa milweri. Okay. Ngoma yi fanele yi suka hansi mi kha mi swi tiva ku mi ta hoxa mani. Okay. A yo fika ndleleni yi hoxiwa munhu leriya ku swa ku beat hi leyiwani swi endleka na mi yi fika yi ni tsandza leyi ya ku hi leyi beat nghena na mi yi nga fika yi ni tsandza. Ya be. Alright ke ka xivutiso xexi a ni ri xona mina ni hlamulekile swinene ni hlamulekile swinene ni twa ku nandzika kahle mani. Mi twa ku nandzika, a ndzi tshama ni twa ku nandzika hi ndlela leyiwani. A ndzi tshama ni twa ku nandzika hi ndlela leyiwani. Kasi loko hi karhi langutisa ku ya mahlweni n'wina ku na van'wana va nga mi vutisa hi xivutiso xa mayelana na guitar. Se xa mina hi lexi n'wina eka album leyi mina loko ni yingisela kusuka ndhawu mina hi ku mina na mina ni twa ku ri na ku cinca swinene. Se ti-flows letiyani hinkwato mi ti kotise ku yini ku ti cinca ti nga yelani na ta ti-album leti ti nga hundza? Okay, hi ta vuya ka xona. A hi tekeni mi yingisela. Amamukela moyeni ka Isara FM lo. Vuya njhani? Okay. Okay. Yeah. Okay. Share me. All right. Let's do what we think. Okay. Yeah, same guy. Ego me music wa mina ani chayile ngopfu genge. Okay. Ne langutana na vanhu vakulukumba. Yeah. So a hi vakulukumba ntsena na leswintsongo. Swi kahle ku loko va twa music va dyondza something ka wona. Okay. Hi hambana kwala ntsena. All right. Yeah. A ku ri na lexi a ni xi vutisile ku mi swi kotise ku yini ku va mi endle album leya sweswiwani yi va na ku hambana na album letiya hinkwato ku tlhelela le ndzhaku mayelana na ti-flows nkarhi wun'wanyana swin'wanyana hi ku ri na mi twisisi. ya Lexi xi ni endlaku mina i ku ni phikizana na album ya mina. Ni fanele ni make sure ku ni hinda previous album. Okay. Na loko yi ntsandza yi va yi ntsandini mara ni lwa hi matimba ku ni hinda liya. Yeah. Yeah.
Eko alright ke ayamte ni bone album ya seswani yena the track ta kuringana 13 evenaliya ya mbuzi yangulowe ayina 13 even then the kwashitlela yena 14 lokho msale ngonyane vele rush family ayirena 13 yona nale ngonyane yenza kwa yena 13 say nilapha kutiva kusuka kumwe ngwana likomenda album skone leso sokuri certificate leri ni tisimu leti antilava second chain mara ku xota tinharhu tiku 13 ma swi kota ku endla leswi swa ku n'wina mo endla ntsena ku ntsena album yi tala ku va na tinharhu no tatisa a ni tatisa album ene a ti fa ti nga ri 13 ti va 13 hi mhaka ya ku hleketelela timhaka ta ti-CD defense ta mina hi xitalo tin'wanyana ta tona ta ha tirhisa ti-CD so loko za ti va 13 a ku ri mhaka yo ringesa ku lava ku khavhara na tona a ti ta va 15 a ti ta va 20 so ni lawula hi CD and a ti vi ti ri 13 loko ti endliwile ti va ti hlayini loko ambule loko ni mina na vutisa se na kutiva se ya le kaya leyi se hi langutisa vomakhelwana sweswi loko hi karhi hi langutisa ka vomakhelwana ku na tinsimu timbirhi ti tivaka ti vulavula ku vomakhelwana ku na leya ya ku ri loko ni nghena na xidudlanyana va swi vona mara loko ku yiviwa a va yi voni ivi ku va na leriya ra xivala xa nguloko ka tinsimu letiwani vumbirhi minghozi me ti angarhela xikan'we n'wina loko hi langutisa hina hi ku ya hi hina hi nga ku a hi nga ri na vomakhelwana a ti zwani se n'wina mi nga byela vuxaka bya n'wina na vomakhelwana ta ku ri ta kumana kumbe eku a ni kota ku ti beyisa kwihi leyi ende ti ta ku ri hi vo tala hina hi vana ku ri loko hi ya ku vomakhelwana kumbe xana vomakhelwana va hina loko hi nga kumani siku leri va ntsoni chukele ni ba tona letiya ku va swi mina na vomakhelwana ri nghenelana ende ku hava xivala ku hava xivala ka makhelwani a nghenelana hi kahle ha xewetana kumbe un'wana na un'wana ivi swi famba kahle ya leswiyani ko va ku vutomi bya masiku hinkwawo a hi hinkwenu vanhu hi kumanaka van'wana va kumana va makhelwani na loko mi vona xivala xi ri kona laha kun'wanyana mi fanele mi hleketelana lavan'wana ku xi nga va xi kha xi va khoma njhani ka van'wanyana hambiloko va nga vuli a va tsakangi xa sitwala kahle wena bitsiro isarofem na n'wina u nga nghena mi ka mi rhumela tinqingho ta n'wina mi kha mi dyondza ku ri ntlambi ya hina yi khomeleni timinete letitsongo ti nga sala kona kwalawana se ni ya ka vona va sesi vana va sesi yi na tiphati hi vo hambanahambana ti kha ti ya kusuka le hansi leyi ti nghena le amudendeni hi ta mudendeni ti ze ti ya pfuna kereke mara why ka lembe leri kumbe ka album leyiwani hi nga vangi na vana va sesi na ku tiva ku vana va sesi va helele kwihi i va hitirhile nkarhi wun'wanyani vuyimbeleri byi na vuprofeta xikarhi so swilo leswiwani va nga kha ni xi yimbelela byi heta byi swi hanyahanya se ni swi tshikise hi mhaka ya swona ya hayi ke timhaka ta karhi eka wena mixer wa Isara FM okay Ingase fika makuta ika mburisano wa hina na n'wina eka ntsengo wa siku rero kumbe mi kombela ku mi hundzisela eka ntlhanu wa malembe lawa ya taka mi tsakela ku vona Oscar Makamu a ri kwini ta ntlhanu wa malembe lama taka yes i nga vula ni nga kona right okay ka ku va mi nga mi tirhisana na swin'wana swiyimbeleri swi mi veka ka position yini kumbe ka role leya njhani ntsako lowu nga ku mi ri na wona kona kwalaya ni tsaka ngopfu ku tirha na van'wanyana kahle kahle a hi ku ni nga tsandzeka ku tirha album ni ri nexe swi ngo ni tsandzeka ku chakatara a ni swi koti na keyboard a ni yi koti swi ngo ni tsandza lesweswo mara hi ku ya hi ku ni fanekele ni yimbelela album hinkwayo ni nga yimbelela ni ri nexe ko va hi ku ni rhandza ku tirha na vanhu van'wanyana ya loko ku hela ku sala ka risimu lera swinambunambu loko mi nga mi yimbelela laya hi kwihi laha mi titwa ku laha ni fulokwile ene laha ni ku rhandza swinene laha ku nga ta fika ku tsakisa ngopfu vayingiseri va mina or ti-fans ta mina or un'wana na un'wana loyi a nga ta va ka yingisela ma vona laha ka ku
Swinambunambu xava mani la kaya Yeah. vana va tiva papa va xava tisemende i ku na n'wina loko mi lava something mi ya byela mani Yeah. mani a va tirhi Okay. i papa va tirhaka a mi nyika papa mi ya ka mani mani va yi kuma ka papa mali Yeah. lerero va teka credit hinkwayo ku ri ku a vo endla nchumu Okay. Loko ni karhi ni langutisa ku na mingiselelano nyiko ntukulu wa N'wamakhense a ku ri kahle makamu va yimbelela swilo leswi swi humelela ene swa vutomi no aka va ri swilo leswi mi swi yimbelela swilo leswi swi va swi humeleleni nakona i swilo swa vutomi hi tlhelo mi tlhela mi va mi ri ku akeni kasi va ku ri hosi a yi va hlayise ku ya amahlweni va hlayisekani makamu okay sorry kasi kona Lucas Alfredo agree what his autograph the King Monkey just do it the King Monkey ibe kasi ngoba nawo le bithuthumeni swinene loko hi karhi langutisa ku losara timinete titsongo kota ku nghena ka awara leyani ku losara ntlhanu wa khumera timinete ta ku hi kuma hi awara leyani yi landzelaka se leswi nge tika i ku ri hi swihi swivutiso leswi mi twaku onge a hi mi tiselangi ene a hi mi vutisangi ene ma swi navela ku va yingiseriwa swilo a ni tangi ni ri na xivutiso lexi nga xi langutela a ku ri ku xin'wana na xin'wana lexi mi nga ta ni vutisa ni ta xi hlamula okay se unless ku ri na leswi mi nga ku chaveni nga ku swi vutisa so mi nga chavi mina ni twa ni mi vutise swinene namuntlha ene mara a ni lohelela i timhaka ta nkarhi okay mina na tsaka loko ni kha ni vutisa munhu hi langutane swinene Yeah. swi endla ku ri ku va na ntsako lowukulu swinene swi ku ri swa tsakisa mani swinene se ni byeli la n'wina loko a tindhawini ku ri na ti-event a hi nge le mutini ku na unveiling ku na yini ma swi amukela loko munhu a mi invite ku mi ya cina le mutini hambi mi twisa n'wana na se loko va mi kuma njhani ku na ti-social media masiku lamawani a va tlhela ku na swa tiqingho hi nomboro ya riqingho ku na 073 902 okay 5578 alright 073 okay 902 5578 leyin'wanyani loko mi nga ni kumi kwaleyo yeah mi ni cheka ka 073 okay 773 8048 okay na le ka Facebook ni kona ku na Oscar Makam fan page alright kasi ku na account ya Oscar Makam ya hlamula inbox okay alright kuna loko ni kha langutisa lana kuna mingisero n'wanyana na nghena la a ku ri Malute Ndwalo vanyingi ni mingisi a hi vanhu va Lakso Okay, yeah ivi kasi un'wanyana na yena alright kombisa leswaku ni kombela mi vutisa swin'wana hi ngoma liya ya xitimela alright ve ri va lava ku tiva swin'wanyana ngoma liya ya xitimela manyoro manyoro ya rirhandzu se a hi ku famba masiku ve ri mi vutisa swin'wana hi mi vutisa swin'wana hi mayelana na manyoro ya rirhandzu mi vutiseni swin'wana okay a hi languteni ka risimu leri ra manyoro ya rirhandzu loko mi ya ri recorder a ku ri timhaka ta ku ri a ni ku na van'wanyana va ku ri ka ti-Facebook va tsala va ku ri Makamu why mi nga humesi ta marhandzu hina se hi twa lava masivo se na ku tiva kusuka ka n'wina n'wina loko mi humesa risimu leriyani a ku ri na lava a va twa lava kumbe n'wina so mi fambela kahle mi ze mi va hayi lava ka mina ni ta va xavela xitimela ku ri hava xikona ku ya hi mina a ni nga twelaneni ngoma ra marhandzu leyani ni yo languta xitimela no kambe xi lexi hembeli ngopfu vatswari va hina a ku nga ri love song ka mina then loko ni vi ni endla clip ya ngoma liya before ni yi record yi trending swinene so loko ni ya ku yi recordeni a ko va challenge ka producer ku hala ka swichayachayani swi ta fika swi endla swona leswi clip liya yi nga endla swona na ivi va ti karhata swi fika laha swi nga fika kona okay a hi languteni
ka ri simu ro reriya loko mi kha mi swi langutisa kahle ri tirhi njhani kusukela loko ri humile ka lembe ro reriya I think it was 2018 or 2019 ri tirhi njhani loko mi ri langutisa risimu leri hi 2019 ri tirhi kahle ngopfu cause album liya yi endliwe ni kuma award yo sungula ka Munghana Lonene na sweswi lomu ni kumeka ni performa kona loko ni ri performa swa ha twala ku ni kona ende swi nge endleki mi ri performa vanhu va nga khomani a swi endleki okay kasi movie hi ya yi pfala leyi va ntshemba va hlamulekile hikwalaho ka xitimela lexi a va lava ku tiva xona kasi hi mhaka hina hi khensini swinene nkarhi wa n'wina na ku va mi teki nkarhi wa n'wina kusuka kwele mi ta ku hi kona mi ku ri hayi swi nge endleki ni nga ngheni kasi hina hi khensini swinene ku khensa mi swinene loko ni nga tivi loko ri ku vatirhikulobye mi helelini swivutiso hi vanhu va mina hi ku xanela mi kula ku va sele na swona swivutiso mi fambile a ka ha ri na xin'wana hinkwaswo leswi a hi tsakelaka ku tiva swona eka siku ra namuntlha hayi hi ve covered and we are satisfied na khensa swinene ku khensa hina kasi mi tsakela ku humesiwa hi risimu rihi loko ri karhi langutisaka album yaleyo ya mina ya Bitsela mo ni tlangela makombandlela makombandlela okay wena mixewa SRFM i nga rivali leswaku ri wani kona kwala vatanda loko vona waliwani wa mina ndinambi kwala tindlu ta waxta SRFM kasi mina na wena hi ta va eka ri hi famba hi ndlela yaleyo hi heleketa nsimi ya hina kona kwalawani tindlu ta waxta SRFM kasi mina na wena leri a hi fambi hi ri hayi ka switwa ku nandzika makombandlela ri siku ra kahle